Pemirsa, puncak karya Pujawali Ngusabe Kedase ring Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur Kintamani, sampun kemargiang rahinani dibi nemonin rahinan purnamaning Kedase. Nenten sekadi karya Ngusabe Warsani Lintang, puncak karya Ngusabe Warsani Mangkin kemargiang wanta ajebos, taler nenten akeh kemiletin pemedak. Ya, diasun ring sejeroning kewentanan merana COVID-19 samian dan upacara ring puncak karya Ngusabe Kedase ring Pura Ulun Danu Batur janten sida memargi minakadi upacara Mapepade Agung sani kemargian kirang lang ring gala kali tengai. Nanging pembinanipun yening dumun upacara Mapepade Agung kemargian ring Jabe Pura Ulun Danu Batur antuk iring-iringan minakadi kober sekebaris miwa sekegong kesarangin antuk penyiwan pemedak. Nanging sani mangkin Mapepade Agung wanta kemargian ring Madya Mandala Pura tur kesarangin oleh Krama Peduluan, Jero Mangku, de bunga miwa Krama Desa Adat Batur. Pari Krama Mapepade Agung memargi wanta aja bos, nanging becek kadab-dabang. Tane taler membinayan ring sejeroning pari Krama karya piatnya puniki, do saking suang-suang pemedak sani ngaturang sembah pengubakti ring genah utama Mandala. Sekadi sani kepanggihin, rainani dibi manutin pewara saking pemerintah, pemedak sani ngaturang pemuspan menang medodohan, antuk salat kirang langkung kali meter. Pengomong Pura Ulun Danu Batur, Jero Gede Batur Duran Mausang, ya diastun pemidabdab karyo warsani mangkin, wanta aja bos, utawi awuk kemantan, nanging makesami dudonan upacara sida kemargiang nenten wenten sani kekirangin. Dani Mausang ya diastun kemargiang aja bos, nanging punike nenten je ngirangin sapunapi tetuok nyane. Santukan upacara Mapepade Agung kemargiang untuk tetujuan nunas penugrah ide Betara Pesupati. Jero Gede Batur ngowohin ring sejeroning pemidabdab karya Ngusabe puniki, prawarta kekarya nelebang pengabtin pemerintah untuk ngirangin krama mepupulan, saha menang medodohan utawi jaga jarak. Dane taler nyuk semayang pisan ring sekancan subak sani sampun nganutin, untuk ngerawahin penyeledi kemanten tur nenten lintang saking ake sani sampun kejantanan. Melarapan untuk pemargin karya Ngusabe Kedase puniki, kapiang pisan ide Betara sani melingge ring Pura Ulun Danu Batur, Tetatu mapaica wara nugraha karayuan miwa kesukertan majeng ring manusa miwa makasami daging jagati puniki. Ring karya puniki ketunasin taler mangde merano virus corona tani limbak sejebak jagat rumasuk penegara Indonesia pemekas ring Bali mangde gelis mekaon. Dayu Swarina Bali Pos.